kunhun yele kai jong kanong se sports social and cultural club ha ka jan met sing balang kalayo ya ka jung pun ku buram ka ba shong ko na ka dorbar shnong nong se halor ka jung khur ka jong ka ya ka nam la du ha ka lumpung yele kai jong ka all india chief minister international gold cup 2008 rio ka badang shu ko dang shen ha jorathang sikim lapan shong kon ya kane ka jung pun ku buram da ka jung don lang u menteri ka tanat yele kai ka jilla uba wailat miki shilla kum kongsan nang tau MLA ka Meliam uba Roni Wheeling do u president ka Meghalaya Football Association uba Hamlet San Dotling u president ka Shillong Sports Association uba Bante Dorling do urang ba shnong ka nongse uba Mairang thank you u president ka club ba Daniel thank you u BDO ka Meliam ba Ti Marwen bat kiwe kanong kse kalayo ban thauri kot ha ka history jong ka jingile kai football ka jilla da ka balong ka kunhun le se ka baneng kong ka ban job lenter hadu lightly ki trophy ne ki namla du claim ka jing sharam wat tang hisinru ha ka ne ka jingile kai ka jing job baneng kong ya ka namla du kalawan ha ka samoy le kai 8000 alposan ha ka lumpung le kai first division jong ka Shillong Sports Association but nang ne kala beteng ya kani kalenti ya badyo ra ya ka namla du ha ka Champions Cup jong ka Shillong Sports Association but menta sahaka All India Chief Ministers International Gold Cup 2008 rio balalong hasikim u president kanong se SSCC uba Daniel thank you ula ai jingyaro ya ka kunhun yele kai but khamtam yo coach ka kunhun uba Richardson nengnong ubala betin lenti ya kenhun banyo ra hadu lightly ki trophy shushu penbana ba kanong se SSCC kan saya soi kontrak sabat laingut kirang yele kai khasi bat kan saplat bat baru shen ye ki jersey thmai jong ka club uba Hamlet Son ula yaro ya kanong se apo ka jingyalam uba Daniel thank you uba ye ka football ban kentiu ya kane ka club bat ka jingjob dangshen kanong se kelawan ra ya ka nam ka burom ya ka jilla bat ya ka jaj ban riu hi baro kawe uba Roni Wheeling do ula penpau ya ka jingkman ba ka NSS CC kala job ya ka lumpung yele kai hasikim bat khamtam hakaba kibabun kinong yele kai kide ki samla khasi suda bat ula yaro ya ka jing shimkhia uba Daniel thank you ban sandur ya kane ka club nakaliang ukong sanpat ula penbena ba ka sarkar jilla kala menjur ya ka polisi trekam na ka benta kinong yele kai ka jilla kumta kinong yele kai ka jilla ki bawan ra ya ki takma ha ka national games Asian Games Olympics ne Paralympics kinyo bet ya ka kam sarkar bat kane kan ai mensiam ya kinong yele kai bat ya ki bahayeng bahasem bakin ai jing kershan ka bapura yaki Yes, ready. How are you? Welcome. Congratulations. Oh, sorry. Pak Precious Tool, thank you. Bapak Sendor, Bapak Soy Bordelina. Lanjut Bordo, thank you. Provinsi, thank you. Maju mundur
Deutsche Bundeswehr. Jadi player kita kena kata bahwa dia orang bagi player dah boleh jadi kena di klub hari India kaya buat di klub experience lalu ada ini mesti kalau baru saya kalau mungkin pernah kaji kalau masih saya kaji kalau tes mau bahagia kalau gila mana ada ini jadi guru boleh teman buat ini itu ay pernah buat guru ini job misalnya di job buat boleh ini sudah buat boleh lah kita sah lah kita talent andai dalam guru buat ini job ini jadi kemarin kita tahu kalau ngidon nanti dulu Saudi Januari pada poin dulu beri quarter final semi final kat angin mesti di nong sedang ini nong poin situation waskem di poin you want by road you want by train you want by super you want by flight you jadi dapat ini pak kasenong se kadang bang ya kadang nong ban ya kata bentang kepengurusan apa kini kena buat benda yang bersama saya menjadi represent pada nasional kiwala keburung nasional kisau day ban bersama sadu sian kiwan kilong kini kepala adul pindai do pusdan kiwan bayro nang ni sian kamde masuk mau kali sisa apa di sini di baro nama kali kalau ada siap sikutnya itu player start pergi dalam ini Magaway di game ke semifinal sebelum itu dulu ke red pada New York punya pendolang ke hotel Indonesia Iwan bilang bumi belum dituai jadi juga tu jadi pria ini kata ni di sisa kambak lepelah yang play bapa poison setia Iwan Paiso tu sini undang dulu jinjar konsumsi kemudian berkeran ini mo kamdi besok yang lalu hari ini Islam belajar kekuatan ini di dalam Islam kemudian juga mama dengan ya thank you mama yo yang ada cinta lagi yang kamu sekolah ngah jemput kamu orang MII orang tua manusia ini dalam bentak berdiri dengan presiden tinggal form komiti di kedai kerja bersama bapak yang Shillong Sports Association ada yang buat kami hadir dan kami hadir kode biru WK Shillong Duni member berbangga dengan Nonsense Sports Club jadi IMC yang hadir Pak Prosper, Pak Cliff, Pak Freddy, Pak Apok Ajilang dan Pak Pai, Pak Apoy yang baik ke SSA dan ngapan juga lagi nasim tak ada baik lagi mengasim player pandai untuk meregister untuk tak ada baik dan yang kedua pun jadi player Pak New York dan Monrak nak level kebagian kai ID nak level kebagian kai klub bahaya Jadi kemayan jom boleh berpenuh kihiapat dengan kai yang first division dan kai klub bahaya. Kiberiu yang bagi dia cuma saya badan tahu hespa biasa ipan. Kini kalau ini open tidak berkenan lagi. Kembali itu bisa kebagian apa maksud dengan kai. Kiwan ini ki passion kepada yang football. Ngamak dengan kai yang dia Nampak kalau football dan kira Lagi dalam penonsen Hadis Islam belajar penonsen Kadang baik 4th division, 3rd division Mereka boleh nak boleh Naik kedua ini perasaan Mereka football Bani air dari kesan Pada pilihan Mereka air football pun Baik nasional Tidak boleh kami beri Dan mereka mahu boleh Air dengan boleh menangkit Jadi kali gol Air naik Kebahan pelan dia Dan teri kami sedang kebiar Dan minum kebiar dan yang kedua pun menjadi player Ausdam Arja Bersam Bapak Mencik Stampak New York Kondisi mentah apa Maka first division Bangunan Haibha Dan ke SSA Pak Kepenwino Saya kawai ke tournament Kebetulan ke Champions Cup Ni qualify Kedua mengingat kai Yang poin berkat Bermain berdan Mahu ke tim Menang sing Maka semifinal Berkampang yang Shillong Lejong Maka final Bangunan Sampai Tua But ini player di Ain Mat Malaysia Maka minit masih sepak kendal kapten ini ikat dia winning goal untuk kuat. Hang tu masuk apa kini kaki kedon yang potential. Kini kaki kedon yang kata musim ban long loyal di klub. Ki players cuma lanjutkan yang kita kuat. Tak ada lupa kasar, tak ada lupa talent. Tidak kampak long loyal, long disiplin. Kalau dulu klub kopi ada. Dari hantar bahas non. Haji keren bagi head coach Richard
ngong yo ini Indonesia sistem ini nak guna baca. Yang penting kalau ready ini lebih tinggal